U švetočnej sali Filozofského fakultetu otrimana programa, na ktorej svoje jazyky prezentovali profesore i studenti katedrog za srpski, ruski, slovacký, maďarski i rumunski jazyk. Materinski jazyk zvyčajno definujeme jak jazyk, na ktorým rozdumujeme, rachujeme i šnijeme. Daraz materinski jazyk istočasnije je urjadovi jazyk u državi, ta tak u našej državi srpski to urjadovi jazyk, a istočasnije je materinski jazyk vekšini populaciji. Keď bešedujeme o jaziku žiteljstva, ktoré onda jednih štretkog vekšinski narod, ali je na urovnju državi menšinski, već možeme povesti, že Vojvodina pravi priklad na jaki sposob še krasota rozličnosti naciji, kulturi i jazika otrimuje i pestuje u jednej državi. Ruski jazyk prisutnim predstavili asistenti na odzeljenju za rusinistiku Aleksandar Mudri i Anna Rimar-Simunović, która odšpivala jednu rusku špivanku. V ostatních rokoch prosto fakultet tak funkcionuje, že se uča i najpovem to ti jazyki nacionalnih menšinoh i na iste máme v ostatních rokoch krásne číslo studentov, ktorí uča náš ruský jazyk jak inožemný jazyk. I druhé máme za studentov toho fakultetu, ktorí na druhých oddeleniach, na druhých katedroch, na druhých grupoch možlivosť, že by učili ruský jazyk jak materinský. Znači toto vše veci dávajú i drugi možlivosť, takže dúfam, že to je interesantné. Všetky to tých studenti, ktorí prichádza na filozofský fakultet, môžu učiť ruský jazyk. Pred zajednickým označovanjem Dňa materinského jazyka na oddeljenju za rusinistiku otrimana prezentacija doktorske disertacije Kanamea Okana z Japonu, ktorý u svojej roboti analizoval i ruski jazyk u Vojvodini.